Ayong, Biu, ayo setoran hafalan Al-Quran. Coba surat An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alir arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ba'alna fawqakum sab'an hidaya wa ja'alna sirajan wa haja wa anzalna minal mu'minati ma'an sajada linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yauma yumpau fisuri batatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saruba inna jahannama kanat mirsada littogina ma'aba labisina fiha ahqoba la yarukuna fiha barda wala saruba illa hamima wa ghassaqo jaza aw wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kizaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Fajuku walan nazidakum illa adaba innalil muttaqina mafaza adaika wa anaba wa kawaiba atroba wa ka'san wihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an wifaqa jaza'an min rabbika ata'an hisaba rabbi samawati wal ardi ma bainahuma rahmani la yamlikuna minhu kitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba dzalika yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba inna ankarnakum adaban qariban yawma yunzirul ma'urma qaddamat kaja huwa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba sadaqallahul azim.